Kwa wale watoto ya kipeimana upatu. Sema tangu sasa hakuna mtoto atabatizwa, hakuna mtoto atawekewa mikono bila kupata mafundisho. À Boga, la réforme du catéchisme de l'Église anglicane du Congo poursuit son chemin. Ce mardi 3 février, les étudiants de l'Institut théologique Apollo Kivebulaya, Itakasig, ainsi que leurs épouses, ont été outillés sur la deuxième phase du nouveau catéchisme, une étape clé pour renforcer l'enseignement biblique dans les paroisses. Na ile kitabu kila Mkristo kitu ya lazima sana. Ila hata kunyumba, tuko pamoja, magharibi, mbele ya kulala, mbele ya kuomba. Unaweza kamata chapitre moja sababu mwezi ile tutadebate chapitre fulani. Tutakuwa tunajifunza question moja au mbili. Mnajifunza pamoja, mnasoma Biblia, mnaomba, mnaenda. Mnajua leo kanisa Ukristo haiko naanza haianza huko wakati watu wanafika kanisa pana. Ukristo unapaswa kuanza kule kumwingine. Sio pamoja. Kule kunyumba. Bazazi magharibi na watoto mnakamata neno la Mungu, mnajifunza pamoja, mnaomba, deja mtoto atafika mafundisho au kukanisa atakuwa na kitu moja ndani ya maisha yake. Tuko pamoja. Bahati mbaya ila tu kunaifanya kunyumba. Kitabu ile kama kila mtu anakuwa na jamaa tatujenga tena zaidi na kutengeneza watoto wetu komaa wakijua neno la Mungu zaidi. Animé par le vénérable chanoine Mugarot Kamanyire, chargé de la formation théologique, cette séance vise à préparer les futurs serviteurs de l'Église à travers une foi structurée, adaptée aux réalités actuelles et centrée sur la parole de Dieu. Au-delà des étudiants, les épouses ont également été associées à la formation, une manière de renforcer l'accompagnement pastoral au niveau des familles et des communautés chrétiennes. Gisi kanisa yetu inakamata releve ya kuchapisha mafundisho au kutayarisha mafundisho ndani ya dayosisi yetu ya Boga inakuwa vraiment kitu ya maana sana, kwa sababu pasipo mtu kufundishiwa mtu hawezi kuretenir mafundisho ya kweli ndani ya maisha yake. Na leo tunaendelea kushukuru kwa sababu sisi wanafunzi wa Itake tunaendelea vile kubahatika ndani ya ile bahati yenyewe inaonekana ndani ya diocese yetu, na angekuwa heri kila wakati mafundisho hii iendelee mpaka mwisho kwa kutayarisha maisha ya watumishi kwa kazi ya Mungu, na kutayarisha vile wenyewe walitayarishwa ndani ya mafundisho wataendelea vile kufundisha wengine kufuata mafundisho ya kweli. À travers cette étape consacrée à l'Itaque, le diocèse de Boga raffirme sa vision, bâtir une église enracinée dans la parole de Dieu, portée par les cadres bien formés et engagés pour l'avenir du catéchisme anglican.